Kua whai hawhina te rōpū hapori e kia nei ko Streets Ahead I Porirua I etahi o ngā umanga nui o te motu. Ko tā rātou kaupapa he hāpai ake I te hunga rangatahi kia pūmau tonu rātou ki te tika me te pai. Kei a Mikey Sherman te pūrongo. Kua roa te huarahi he oi kua tutuki I nāia nei te moimoia. We've worked really hard. I mean, it started with a basketball hoop at a trampoline in my backyard. The neighbour did the same and so did the other neighbour. We created a park and we had about 50 people coming to that park. So we're very fortunate that it's grown into this organisation. Ka tahi anō te rōpū Streets Ahead ka whai mana hei umanga hāpai I te hapori. He kaupapa āwhina tēnei I toko ake I ngā tau e whā kua hipa. Hei aukati I te urungātu o te hunga rangatahi o Porirua ki ngā kēnge. You're in a culture of circumstance. What are those circumstances? Unemployment, poor education and a lack of health. So this is about connecting resources to a target population that never had that access. He kaupapa tēnei te hāpori, nā rātou te whakaaro ko tā mātou mahi hei tautoko. E toru tau te roa o ngā kaupapa āwhina a te umanga o Streets Ahead, ka tahi anō te rōpū tuarua ka tīmata, toru te kau katoa ngā whānau o roto. We put a lot into it via Community Max programs and various other sort of initiatives like that as far as that training of young people and getting them back to it. But I commend these guys, they're the ones that do it. Kia ora, hai. Hei tā Paula Bennett, he wāhanga o roto I ngā mahi a te umanga nei, hei whāngai atu ki te motu whānui. Mikey Sherman, Te Karere.